KANCHASDCOM asong pendil hirong sopialong hemprek aparman kachesong damjia phan kachesik kachedang pon. Karbi Anglong pendi mahasaw arat akar I hemprek mate autonomous state ki PG aron kedoko kapita. Central government atum piniar ni anta pachun pon PC autonomous state nang pipedet aputhak central government atum aphan sodak pen lam theke palejia phan non ke bangji there ni phai inkora ke thom arni Delhi jantar mantara long arni sia farman KANCHASDCOM KSADSU KRA KARSA KUYA Karbia Dorbar JNH Apex Body of Dimasa Community Tiwa Dorbar KARA lapen BJP chingrumpet pen bang pharo pliara ratum Delhi long dharna ini damji pusi pini pherang kyamai kang niahut KANCHASDCOM mai phu ajetimung pen lamthe nang pangdakdun Kachesong damjia long Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Team Karbi Anglong atum penta kacherap kacheto dun thegapot kachoro alam the pajerpon Sita piniarni hemprek aparman kachesong chiprindut bang bedet panajok amina kangni aserang hoi kaching hona joini MP MLA EM MAC arpu penche o hai hedet joksi ningkan thong kebra troxy hemprek aparman nang chesong deta Karbi Anglong ke hemprek long ledet loputa KANCHASDCOM mai phu ajitimung pen radaphan lamthe pachinipon Risim kangtang ki oda song atumle Government atum pen lamdon chetok pusita me autonomous state pen aberke kachikroi credit japan tuning ripon. Pima Karbi Anglong Autonomous Council more power le pi pusita me autonomous state an ke jakong ave puta pachinipon. News report Karbi Anglong News Channel. 4A of Indian Constitution. At the same time, the Kadascom urged upon all the political leaders of Karbi Anglong and Dimahasa to sacrifice for creation of autonomous state as provided under Article 244A of the Indian Constitution, like the leaders of Khasi and Jointia and Garo Hills at the time of creation of Meghalaya Autonomous State in 1969, and also appeal all the militant organizations and other social organizations not to accept more power to Autonomous Council mean less than autonomous state. No government bill on full implementation of Article 244 of Indian Constitution, no rest. Released for and on behalf of Kadascom and their allies, Ujitimu present Kadascom at 20 March 2023. 6 penlo. Nitum data non ningkan thong kepra troxy sulibom lo. Lan sitai autonomous state pelong letet akaran bang lahen lo je Karbi political leaders, political party atom sacrifice kavya joglo. La sinele tumahin penchuning rilo je Karbi political leaders when Karbi leader atom alantum sacrifice na po. Meghalaya Autonomous State Kasimar 1969 aprang. Khasiya leaders, Jointia leaders, Garo leaders, political leaders sum kan sacrifice ma. Halasana tak ili tumpini double sacrifice na po. Anasi ilitum autonomous state longonji. Secondly, bankela hilikar to militant organization, extremist organization, and other social organization atumta. MO chitoglo, MOS abatahini chitoglo, lakichi token tamilo, council upon more power karup dengrino, autonomous state and a berke dengrino, bakadeng de Japan tuning rilo. Lehlo non ituma press conference ke, the penonilitum Delhi dampo 23rd March Adak dharna tujila dharna ke dola में रसन हला जे नॉन प्राइवेट मेंबर बिल बा नॉन इतुम एमपी आके है करेंसी बे अलंगली प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस लो ला पहलंगली क्लेम बमला ला सलंगली पान चुरुला ला पहला सा प्राइवेट मेंबर बिल बा नॉन मा गवर्नमेंट बिल पामान जे पांसी नितुम प्रसार जे पान खेदाम लो सेकेंडली बांके Karbi Anglong arlo अपन इतुम Karbi Anglong Arlo Helekiora Tundo militant do extremist organization do social organization unta la mao MOS pataini ka chitto kanta milo aru second time to rinai jong siala unta autonomous state ani hang binong kulote autonomous state penake ake kom aber ke bang pak organization bang pak militant organization bang pak extremist organization a chitto rinai halahelo ni to ai pen kachuniri La penon pini lahai kami claim lo, la penai claim don purana ngarap don pot Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Raha tum panta la pelang lijir pot tumanta nile tom kaddo ka organization tuman
Ningkan sama kardom akhir jumi pajir lo alang litum lo autonomous stat ke palong Japan alang tum full interest nang ke nunapot ngape alang litum bidis feri nang pidopot alang lituman juru lo akhir jumi pajir. Hanboka 13 nami kar chondro hanse hem sining richo mate chujunar nam ke theke thokponjia phanchi sikche dang pon bomlo. Lakhain koira trok duar bagori constituency kaparlo Hanboka 13 nami kar chondro hanse hem sining richo mate chujunar nam ke theke thokponjia phanchi sikche dang pon bomlo. Lason si aronbari matum ke karkli ka phejo angbong pen ke thenai ke chujun choku henlo. Pen labang so chujun pining an ke bo phong ke thom ke chok karkli ponlo. Pen karkli ponji la ke therepo ni pha inkora ke thom pen inkora plining kan surhini ra inkora ke thom arnisi thokjer ponpo. Ke thokjer ponji la ke kurusara tuma men arnam ke thea kurusar Mohen Singh Teron arnam ke thea Borwa Chandro Hanse hempho kurusar Dhoni Teron hempho Borwa Longki Hanse. Lalang litum bang plipensi labang so chujun arkli ponpo. Lapen ke mone rakai long cepa chor cepa rup de rapi pinso arloso angbong ta a ong ani hu dorep. Pen pinso bang ta angjir so pili dorep. Lason si chujun choku a hutsi man peng kachipi akenang sot. Pen ke hor hak ta akenang sot. Lason si angjir so pili nihu atumsi hor hak ke bang nangpo. Hor hak pinso a ong mate nihu lake. Men kiling Hanboka arloso a ong mate nihu sar etiso ki kangadong. Pinso angjir hanri hansipi Hanboka. Pinso angjer pi asopi sosopili helenterang pi arlong chuhu. Dehori pen amosingti. Mokindur khorsing tiso hem chojun kar klipon. Nijang Karbi Anglong Chinthong Mokindur khorsing tiso hem chojun kar klipon. Bangso chojun kar klilake alangli khorsing tiso avo phongke cheng kar klipon. Khorsing tiso ahem chojun mate hempu mukrang ase kar klelong Mokindur ari soejang doan chojun kar klia hempu ahem setame rongari soejang atum kam cherap dunlo. Lapen arongarat setame chetong dunlo. Bangso chojun kar klipona kurusar lake harsing tiso alangli hin pen japonsi kar klivo mudvokan langponlo. Bangso kar klia long habi pin po atum sita nang chetong dunlo. Lapen vomut vokan sita kurusar habi pin po atum pen langponlo. Bangso vomut vokan ke lang pen me et me phone pusi pachini pon. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Này hát thì làm đây kìa. Ê cổ, này hát thì này. Hormay hote, dom dom bak. Anu himuli gitu, apa pilih hormay gitu lah. Ini lagi tak ada bo. Hey, completely hormay Ante bili mo. Ano la para kayo? May kamu